Hello there, can I take your order? Kunjani buthi? Kuhle baba, kuhle kunjani bo? Kusana ukuthi nina into ngathi iAsha mhlawumbe. Andibeke kuthi. iAsha nayo. So ubhakalela phansi yesodwa. iAsha. iAsha. Ayinayo. Sinayo bo. Into engathi ipapa mhlawumbe ipapa kanjani nayo? Uyapenika bhuti wami unojike lapha kule festival landelayo. Andibe? Ungakamani ngova kakuhle bhuti wami. So ungapenika bani uyacela ujike lo festival landelayo bhuti. Oh. Sibheke phambili. Ubheka phambili lapha kule ndawo kubhatela kuyo kulo order khona. All right. Kana banatsha abantu. I think usebenza ikota. Utaka kuva kaloku. Unobunayo ikota ndiyazi. Kodwa zange ndayibona eMcDonald's ikota. Kanye isipaghetti. Abana banazo isipaghetti. No, utapha eMcDonald's kaloku. Kodwa Shabo da. Ayani na into ngathi ipapa nespinach mhlawumbe. Andiva kakuhle ngake yami. Ipapa nespinach anithengisa. Sinayo. Okay. Easter comedy night niyazi. Sinayo. Usanda amaphumulo naye. Ibheke ezikhoyo zezipha ku-menu board. Okay. Noluphelo kodwa ninithengisa? Zeziya. Zezisifaqa nombulela ke. Ezingekhoyo pha ubaba ngidabule nebhuri nejalapini. Okay. Ka order ngokho. Cela uniphe iland Big Mac abantu medium. Then drink bese Sprite. Z2. It's fine then there's bay too. So many ice ba? Go to base Sprite then ice. Enkosi futhi enkosi. $79.80. Sharp ke budwa. Ngiyasendibhatala lapha bomi. Singabhatala lapha ku? Enkosi. Okay. So imali yami ke lenza bhatala ngayo. All right, ngibhatala la. Thanks. Cela sidibaneni guys. Hayi sis. Molemo sis. Bisathi ngicela sidibaneni nge-30 next week Friday. Ku comedy night. Enkosi futhi. Sharp futhi. Comedy night. Izabe ise Crown X. Next week Easter comedy night. To eMonti Easter comedy night. Kodwa uzawuza elanto nje eGround X xa ndingekhoyo. Mola sis. Yeah. Lona uzaba comedy night xa ndingekhoyo. Futhi uzaba khona. Guys, ngicela sidibane na. Goodbye.